Hello friends, welcome to my YouTube channel. Then tonight hin say di huile IMSI EP ham ti in say di na hi chon abula kona zone again in web na video hi interesting di na head pe na yong hi na hi chon abula kona zone again in web pe win ti kain tem ve okay ki pan masang kamin chule bonga hin ka ki pan ka video ha abula kona zone again in web pe jang ki pa thu kain se na tan ka chen la tha ne le long se tan like share subscribe nin wall pe di no kain tem ve direct panutin IMSI EP ham tile a full meaning kiti la International Mobile Subscribe Identity kiti na chi he phone na umahin chi iti hall di ham chong chu ka hin ve sa a ball ding dan ho te he na iti ball wa I he do di ham na tho kan se su ke den cha hi chi IMSI digit hi amasa pen ga ki se le cha hi 15 digit ji in tele chi hi GSM connection na connection to a mobile ho a hi to a 4G voltage alole light ti ho na then GSM GSM ma hi chi connection ki bol hin containing country code to yang ki hal tha na chong cho het tha de network operation code then network na phone na network operate na dinga chu chi number rong ngai ki na operate mobile ai den sa hi ji then le mobile device number a device number rong hi tha na cha hi thil jo si hung hi lo le see also HLR and IMEI kitina IMEI number hong cha ki hal tha ki na chi apona including ahung ki hal ting le chun EP ham ti le IMSI hung ki si ma na number jo se chu EPP ham ti le jo aka se banga chu SGM connection na hin tin country code hin tin network operator code hintin mobile device number hintin tenle IMEI number na tenle HLR number hunki goma che hi number hunki sim hai na chi number hi iti hall di ham iti la do di ham chu ka hin sei hin tu a example a chi chu iga heta win na IMSI chu ip ham tele international mobile subscriber identity ki tin to he live a kan pi din cha screen a kan pi iti hall di ham na chi dinga chu amasa pe na che di chu hi le call ball na wa chi du na ama sa kha ve ka ball tan he wa chu mi jo sen na vet du ha na vet lo du ham na na mel chi du ham wa ke pon cha chu chi du call a chi du iten ama sa pe na he star has then le 4636 has star mi du na cha hung do hen phone information kitin tele user statistics kiti cho amasa ki sim tan na video tu na he phone information na he lu dio ilu chai ten ti ai hung ma he amasa pe na IMEI number ri phone na he angai him him na phone kitil im product jo si a machine thil ho IMEI number de na phone ho a telephone TV ho je si umin ban ten na phone a chu chai details in pe na phone details na phone a chu number EP phone number na man ham na chu umintin na number umintin current sub ID umintin chi nang chum chi de na ke a1 hen sub of default data sim EP na man ham na sim hi ni na ko yong la hoi pa hi data na man ham bo na hung ki hin te anoi chun ga available hen IMSI number ki ti cha min cha hi 15 digit umin ten la chi chu hen IMSI number I hold you pen chi chu hen ta noi lang na vet thein current network EP network ham ta Jio hin kia hi roaming not roaming then data service connected data network type LTE kiti na LTE kiti hin ai amasa a chu GSM kiti na GSM kiti chu a number ka hin se na cha number ho chu hung ki linga EP hin se ham ta IMSI number hung ki se mai then voice ki ho chu se data tin iten signal strength to a signal hi a hoyam hoi ham na ka phone cho bon na ivet the ha ta adang umen set prefer network type no min cha hi GSM T LTE de cho na network po ha na network hoi na chu hoin tin chu hi cho chu hin mobile to a IMSI number ga avet na ding na chu hin ka hebe thil ka hebe until lung nagela like share subscribe nin wal pe din kan tiam ka kipan bula kuna zone again hin pin ki pa thu ken se kipan